Keçele tuğulganmı, tünde tuğulganmı, kindigi dağı düşüyle ekeni. Bugün ertemenen mi? Oşol görünüp durат. Kança sorup atat? Oy, buların kanday paradalar bular? Angustar, mana. Angustar deyit kana. Baykiden suraylı. Kança aylıktar? Siz oda olup attı da. Ayabay, küçtü olup atkan koy. Aralap giriş kıyın eken. Qaysı buqalar soda olup atat? Ayt koştu. Ketdi 5 ön. Şu 5 ön ketdi. 5 ön ketdi. Sizni qo'shib tartib qo'yaymi? Qana qanchadan bo'ldi? Qanchadan sattınız o'shanda? 95'ten. 95'ten 5 angustar. 1 yaş 1 aylık angustar ekan mana. Taza angus ekan. Taza. Bağlары qancha bo'ladi? Munaki muzolar girib atat bozorga do'stlar, to'g'onlar. Biz ko'rgazib beramiz sizlarga. Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Jalpı mal çarba ko'rarmandari. Salomatsizlarmi? Bugün 14 fevral 2026 yıl. Çiy oblusu Sokuluk mal bazarı. Don Kabar degan YouTube kanal. Don Kabar degan. Qaysi qo'chqor? Qo'chqorni tartib bitdik da meylim. Qancha bahası? 45 lira otar. 45 lira otar baykamda çekede turib. Tişiçi? Tişi 2 tiş. 2 tiş 45 deydi. Divanı üstü. Ha, qanchaga soda oldu? Soda bo'lalik. Bo'lalik, yangilik kelding. Sodangizni bersin bayka. Buyursam, mana jana 40 ming degan qo'y. Bu yoqqa kelib soda qiladi. Tug'anlar anda emasa sizlarga yosh muzolardan boshlab cho'ng torpoqlarga cheyin tartib ko'rsatib berayin. Sizlar bo'lg'ini birden like bosib kanalga qatalganini unutmangizlar. Like'lar bekor. Qancha? 42. Urg'och ekan, qancha ay? 42. Bir jumalik bu shul. Cho'ng ekan, so'q soqdi. Emne paroda bu? Bilmeysin. Ne oldu? Seniki emas, bunaki. Keçele tuğulganmı, tünde tuğulganmı, kindigi dağı düşüyle ekeni. Bugün ertemenen mi? Oşol görünüp durat. Kança sorup atat? Satılacak etti, alıp geliptir. Ha, satılbaydı deydi. Esi yok ekan kısqası kana. Anda mesela mondaylarda görsöteyli. Buna urgaç torpağın kança? 30 ming. Kança gündük? 15 gündük. Paradazıçı? Bilmeysin. Buna paradazı surap koyboysun dep köpçülük yazıp atatdı. Buna erkek kança eken bayka? Ha, o da olur. Bağısını aytıp koyuz? 45 ming. 45 ming. Siz kança verip atasız? Ha, bu yoqda. Ha, bu yoqda algan tasbı. Kança senik? 48. Erkek mi? 48 düşüp berem deydi. Angus bu. Kança gündük? 20 gündükten ötüp kaldı. Parada Angus deydi bunaki. Kança çeyin soda oldu? Soda. 45 gibi bolsa berem deydi. Yok, bazarda soda kıldın mı? Kança alarman berdi? Sağır menen 5'ke vermedim. 45'ke mi? Ha, 45'ke vermegen eken sağır menen deydi. Yemi beremin deydi buna. Angus deydi bunaki. Ya Tugan, sen numarini aytıp koymaysın mı? 0500, 0500 045, 045 110 110 eken. Bu alındı bayke. Bu kadar torpaq varken surap koyulur mu? Ya bayke, kança kaldınız? Ya satasız mı? 150. Koyunca? 150 değil. Tamam. 150 değil. Sajayın barın. Kança dese yesi özüyle. Assalamu alaikum bayke. Bağlar kançadan muz olurdu? Bular 45'ten bular 55. 55 45 urgaç erkek. Erkekler. Bardık mı? Bardık erkekler. Sezon baştaldı mı? Ayvay göğüp kalıp durgu bunaki qarаңыздар. Gazında tuyukta bırak. Geleverinizler bunaki sokulukta şunday muzolar көп eкен. Emi soda bolgan jerini aytыңызчы. Kaysını misal şunu kançaga soda kıldın? Ertemenen 40'a berilgen. 40'a berilgen emes deydi. Mına erkege azız beresiz. Biro ertemenenki bazar жақсы deyim. Negisi taqtan bergenler yaxşı. Ha, hem bazarda biraz kımmatırak bolup kalab dep oyladınız. Oy, sodаңызды bersin anda. Kettik. No, kança eken? 42? 42. Ne paroda bu? Urgaç ekene? Kança aylık? Kança aylık? Bilbeysin he? Sen de alıp satkan okşoysun. Kança eken assalamu alaikum? 45'ten. Urgaç erkek? Erkekler 45'ten de atıptır bayke. Assalamu alaikum. Bağlar kançadan boladı? Qanday? Bağlarını aytıp koyuşu. 37 ming. 37 ming. 33 ming so'm. 33 ming so'm. Bu 42 ming. 42. Parodalar qandaylar? Şvet. Baykam har doim ушул жерде швед. Жакшы пародаларды кармайсың негизи. Моғу бар. Южмал. Mo буту колу жоон экен өтө. Мына ушул жерде сода кылат. Анда эмесе чоңурактарга өтөбүз эми, достор. Бүгүн күнгө ишемби, эртең жекшемби. Жекшемби Кемин району Чыңгырган мал базарынын тарталыгы же кайра эле ушул Сокулукка келели. Байке канчадан мал торпоктор?
Ötkeçe 63'ten sonra atar. 63 erkekler mi? Erkekler mine 63 mingden suralып atat bu yoqqa чейин. 2 4 6 7 baş ekeni. Bularıçı? Bunları 70'ten sonra atar. 70 70 70'ten çoğurak mına suralып atat. Onlayn satasızbı? Nomer aytып koyuңuz. Balkim alam degenler bolup kalsa mına görüңүzдөр. 077 56 56 20 31. 20 31 deydi. Bayke mınaki. Sokulukta bolot eken. Mına yakta dagы bu katar bak. Kança eken bayke bağısı? Ben yok. Ha, soda kılıp. Bayke bağısını aytыңызчы. Bak. 40'ka. Urgaçlı erkek mi? Urgaçlı 40'dan verem deydi. Çoğayıp kalgan bular, he? O bayke, assalamu alaykum. Kançadan urgaçlar? 46'dan. Maydaları. Çoğundarıçı? 50'den. 46, 50 mına. Görüңүздөр мына бuyakta сауда кылып атат, бирок тескери карап атат да. Баасын да айткыз келбейт. Канчага сауда кылып атасыз? Жөнүндө сүйлөштү. Канча сурап атасыз? Баасын айтып коюңуз. 75 болду. 75 сурап атыптыр. Жок. 75 миң сурап атыптыр, көрүп атыптыр эми туугандар. Мына бул жакта да букалар бар экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Yaxshi qanday? Сен солоңуз. Мына букалар канчадан болуп атат? Bularni 82dan so'rayapman. 82 миңден сурап атасыз, э? Жаштарычы, жаштары бир. 1 yaş. 1 жаш. Пародалары, Parodalari Zverskiy. Зверский деңиз? Zverskiy var. Аркы майдаларычы канчадан? O Hı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 başta. 9 baş, he? Narxlari olsa 80dan. 80'den. Nomer aytып koyasызбы онлайн? 702 702 мына. 04 04 82. 09 82. Çalıp görüңүздөр. Доставка уюштуруп берет байкем. Анда эмесе муну көрөлү. Туган, баасын айтып коюңузчу му? Эркек букат экен, э? 90'dan. 1 жаш. Жашы кандай? 7 айда экен. Ушул соода болду байке? 86 миңге берилбептир. Кандай порода бул? Швиц экен мына. Канчага бересиң буйруса? 87 oldu. 87 болсо берет экен. Соодаңызды берсин. О, алачы кара ала. Бул деле ошол экен. Рахмат. Мынакей. Букалар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ой, булардын кандай пародалар булар? Ангустар. Мына. Ангустар дейт кана. Байкеден сурайлы. Канча айлыктар? Сиз тура бериңиз, түшпөйсүз. Мына түшөт. Сиз айтып сатыңыз, номерди айтып. 7-8 айлыктар. Канча баш ангус бар? Кана 2 4 8 экен, э? Каяктыкы ошондо булар? Гөлдөн келиптир мына. Баалары канчадан? 105 эркектер. Ургачылар да барбы? Үчөө ургачы. Алар канчадан? 78'den дейт мынакей. Кичинекей эркек 78 дейт. Соода болдубу? Канчадан? Çoğuna 115-116 deydi. Nomer aytabızbı? Aytıp koyunuz. 0706 39 39 17. Mo çoğun bukalatçı. Sizdeki mi? Mo ekovi. Özü üstün jergilikti bukalar eken. Paroda. Meşni. Bular kançadan? 92'den suralып atıptır. Çalıp görüңüzler mına baykege. Göldükü oşanda. Mına göldün bukaları. Tuğandar. Mına baykem üçüğün öce soğuda kılıp atıp. Kandays bayke? Ben soğunuz. Buka kança eken? Bağısı? 120 oldu. 120. Jaşıçı? Yaşı gidip 8-9 ay. 8-9 ay eken, 120 deydi. Yaxşı. Kandays bayke? Kança eken bul torpaq, he? Bağısını aytıp koyunuz. 63. Urgaçı mı? Urgaçı 63 eken. Bul kança eken? 100. Urgaçı mı? Semis be? 100 suraptır. Semis. Emi. Dostlar, bukalardı koldan gelişi tartıp görsettik. Hem urgaç torpaq. Мындай тоқ айдай тургандардан тартып көрсөтөлү мындай. Мындай окшогондардан. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан? 67 миңден. Булар жаштары кандай? Бир жаштан өткөн, э? 67'den экен. Кана? Дагы көрсөтөлү. Букалардын баарын айтып коңуз байке. 105'ten экен, э? Бука көп экен, э, бүгүн. Ургачылар көрүнбөй атат. Кана? Мындайлар бар экен да. Söğüktü sağ ol. 110'dan deydi. Kaşka kança deysiz? 140 deydi. 140. Narkılar 110 bu. Kana? Ya bayke, bular 110'dan bu. Online satası mı, bazardan mı? Bazardan satası. Elder online satı atmayın. Buna bu kadar. Dostlar. Nomen altır indesem. Online satı.
Bayımdek. Эми ургаачыларды каяктан карайбыз? Кана. Жүрелиш мындай. Мына букалар экен, бу жакта да. Букалам деген. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Бука торпоктор канчадан? Торпоктор 80'den. 80 миңден экен. Ай, жаштарычы? 7 aylık. 7 айлык, 8 айлык. Жакшы. Моңларды билбейсизби? 105'ten. 105'ten. Ha, 105'ten. 8 var. Sizdiki? 8 baş, 105 mingden. Жаштары кандай? 1 yaşa çekinkiler. 1 жашка чейинкилер. Буларчы? Bu 85, bu 75. 75 85. Номер айтып койбойсуңбу онлайн? 554. Я. 554. 0554 970, 970. 970 970. Мына чоң букалар. Курбан айтка байларда да болот экен, э? Мына достор, бияктан эл көп, эмне соода болуп атабы? Фаркатбай? Не болуп атат? Кандай? Иштериң жакшы, ден соолук. Кана букалар? Канчадан канчага чейин болуп атат? 95 миңден. 95 миңден. Канча баш бар? Менде 7 баш бар. 7 баш бар экен, э? Моңлар ошондой? Мынакей, майдарактар экен. Номер калтырып койбойсуңбу? 0704 0704 43 81 81. 43 81 81 экен. Мына. Аякта эмне соода болуп атты да. Аябай, күчтүү болуп аткан го. Аралап кириш кыйын экен. Кайсы соода болуп ататын да көрөлүчү бир. Мына. Кайсы соода болуп аттыр? Кайсы экен? Мына. Доңгор. Ооба да. Моңлар окшойт ушу. 105 104 деп атат. 5 баш экен, 105'ten берем дейт. Тиги аларман 104'ten бер деп атат. Мына аларман. Байке, кайсы букалар соода болуп атат? Айтып койсуңбу? Кетти 5 Şu 5'өн кетти, 5'өө кетти. Сизди кошуп тартпайбымбы? Кана канчадан? Канчадан болду? Канчадан саттыңыз ошондо? 95'ten. 95'ten? 5 Болду. 95'ten 5'өн саттыр. Буйрусун. 105 деген кайсы ал? Наркылар кетти 105'ten. Моңлар. 105'ten булар кетти. Мына базар сон кеттигенде эмес. Ох, мына токол бар экен. Канча экен тоң? 93'ten de koy. 93'ten экен экөө. 1 yaş 1 aylık angustar. 1 жаш 1 айлык ангустар экен мына. Таза ангус экен, э? Таза. Баалары канча болуп атат? Yok önü 450 otam. Экөөнү 450 миң сурап атат мынакей. Сокулукта номер айтып коюңузчу. 709 0709 511 511 333. 333. Дагы болобу ушундайлар? Болот. Эртең буйруса кеминде болосузбу? Чымкоргон. Kuday buyursa. Кудай буйруса. Мына Чымкоргондо сатылып кетсе бул жактан сатылды. Болбосо ошол жакта болот. Мына чалыңыздар мына. Бул байкемде буякта да бар экен. 6 айлыкпы? 6 aylık. Мына Simental men Montbéliard. Сементал менен Монбелят пародасындагы сөйөктүү, сабактуу, бойлуу. Бунуңуз канча? 150. 150 миң сом. Жанакы номерге кайрылса болот да. Буйруса мына. Достор караңыздарчы муну. Үрөндүкө бука кылганга жакшы экен, э могу? Мынакей көрүңүздөр, чалып, байланышып, сүйлөшүп, доставка уюштуруп бересизби? Yok. Машина таап берип коюңуз дейм. Tabi verelim. Буйруса, таап берет экен. Акча которсоңуздар. Кайсы музо? Мунабы? 2,5 aylık Montbéliard. Монбелят 2,5 айлык эркекпи? Erkek. Канча сурап атасыз? Bunu 100 lira otam. 100 миң сурап атасыз. Мына авойлук өлчү. Hani 130. Булар сиздикиби? Байкем жалаң пародаларды кармайт да мына. 130 миң дейт. Бука экен, э? Бука экен. Номерди калтырдык. Чалып байланыша бересиздер. Туганда жаан жаап келди. Чүй облус Сокулук району. Мына жерде бир ургаачылар бар экен, мындай мына 3 баш. Жакшы, өңдүү. Несі ким екен? Саламатсызбы? Кандайсыз? Сиздикиби? Булардын эмелерин айтып коесузбу? Жаштар. Канча айлык дегендей? Канча жаш? 10 aylık. 10 айлык. Буналарчы? İkisi 9 aylık. 9 айлык мынакей. Булар кандай породалар? Şvits'te. Швицтер, э? Бу кадар сиздикиби? O alda Şvits onu. Швиц 10 айлык. Moğol 11 aylık. Булар 11 айлык. Баалары канчадан болуп атат? Bunlar 125'ten. 125 миңден. Ne kalmış? Мына тугандар. Букачы бука? Buka belgisi yok o 160'tan. 160 миңден белгиç экөө. Жашычы? Yaşları belgisi 8 aylık. 8 айлык? Arkası çekildi. Могу. А могу Швецче? Şvits 10 aylık. 10 айлык. Номер айтабызбы? 703 073 28 28 15 22. 15 22. Адрес каякта? Кайсы? Сокулукта болот экен. Мына ушундай таза кандуулардан алам дегендер болсо кайрылса болот, э? O bir Şvits belgisi gelir. Белгиç. Дагы барбы же ушулар элеби? Var. Бар экен. Үйдө бар, эртең келет экен. О, этке эмес, түшүндүрүп атам мен дагы. Тууган, кандайсыз? Канчадан сурап атасыз буларды?
Erkekleri mi? Erkekleri. 68 mingden ekan mына. Bular qanday paroda bo'lib qoladi? Bular mesli para. Местныйлар, э? Nomer aytasizmi onlayn? Je bozordan satasizmi? Onları ayttam. Aytib qo'yamiz. Bunlardan 15 baş var. 15 baş bo'lsa aytыңыз anda. Çalıp söyleshat-da. 224 0224 14 14 12 88. 1288. Qani artından ko'rsatayın, ne? Artından ko'rsatib qo'ying tuğanlar. Mana aldın ele tarta beresizmi degenlerge artından da ko'rsatasiz. Mana çılaga qarabastan sizlerge oңой көрүp videoga like basqаны unutpаңыздар. Mo urgaçlar bu baykeler. Urgaçlar. Kandaysыздар? 70'ten sürü atar. 70'ten. Yaşları kanday? Yaşları 1 yaştan emeğe ötkünleri var. 1 yaştan eме өткөн. Ba жайлоого айдап тургандар экен, э? Буйруса. Онлайнга кандай? Номер айтабызбы, телефon? Же ушул жерден сатылып кетип калабы? Yok şu yerden sürü Satılır. atar. Сурап атат. Канчага чейин сурады бүгүн? 130 verdi. 330? Бардыгынабы? Бешөөнө 330 бериптир мына. Көрүңүздөр. Номерин сурасам мындай сатам дейт. Макул анда байке. Бүгүн ургачылар аз экен. Почти жок кайсы. Моолар канчадан экен? Эси жок. Мына ушул жерде ургачылар бар экен, 5 баш. Эси жок дейт. Сиздикичи ургачыларбы? Ургачылар. 62 миңден экен мына. 62 миңден сурап атат. Достор. Бүт эле бука экен бүгүн негизи. Я, канча экен баасы? 65. 65 эркек. Канчага сода болду? O da olacak 61 işte. 61'ge бербедиңиз, э? Содаңызды берсин. Бул канча экен байкем? Сиздикин айтып коюңуз, баасы. 85 эркекпи? Бука экен, э? 85 сурап атты. Сокулук мал базарынан көрдүңүздөр туугандар, мына колдон келишинче аракет кылып көргөзүп бердик. Кайсыларды? Ургачыларбы, эркектерби? Erkekler var. 5 baş bıçak. Бучоктор 5 баш. Канчадан сурап атасыз? 70-80 сурап. 78 миңден суралып атты. Мына тоого айдаганга ушулар болот. Болот зыңк болот. Зыңк, э? Жүрөт тоодо. Тоого жетеби ана? Жетет. Жетеп деңиз. Жакшы. Онлайн сатасызбы? Сата берем. Айтып коюңуз номер. 0550 0550 62 62 33 33 02. 02. Кайрылыңыздар мына байкеге. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына ушундай.